Lakhipuronline putoksaba November ki tang 8 yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Justice Dhananjoy Jaswant Chandrachur Supreme Court ki Chief Justice oina ngasi wasak lauragani. The Manipuri Literary Forum Assamna silangduna pangthokiba thoramda lairik ani maikhum hangkhre. Tripura ke CM Dr. Manik Sahana Maira Chukatuna Radhanagarda Maharaj pangthokre. Sagnai Rabi Folk Saisakpi Mangkana Sakpa Sangai Festival ke official theme song CM Nongthoma Birenangarang Phongkhre. Jiribam Jila Parishad Conference Hall da ahum suba Community Resource Person round ki thoram pangthokre amasung N Haricharan Memorial Football Tournament ki final match da hayeng Kuki SC amadi PYC sanaragani. Haujik mapungoi papau tabirase. Justice Dhananjoy Jaswant Chandrachur Laibak asigi Supreme Court ki Chief Justice oina ngasi wasak lorgani. Rashtrapati Draupadi Murmuna ngasi mahakpu thabak amadi aronba ngakpagi wasak cherol pathokhangani. Ngarang thabak ki matam lokiba Supreme Court ki Chief Justice Udoy Omes Lalit ki mahut mahak nasingadoribani. Masagi chahi 62 suraba Justice DY Chandrachur Laibak asigi yangkai suba Chief Justice oina ngasi wasak logadabani. Justice Dhananjoy Jaswant Chandrachur ing kumja lising ani ga tarataruk ki megi tang 12 dagi Supreme Court ki judge ama oina thabak puba horakhibani. Mapabung Jaswant Vishnu Chandrachur Supreme Court ki tarataruk suba Chief Justice oirame. The Manipuri Literary Forum Assam na silangduna TH Gunamani Academy Ranipur Kasarda Lairik Kusinabagi Thoromama November ki tang 9 ngarang lepakpokpo numita pangthokre. Thauramadu Forum ki President Yumnamna Deyachan Singhana Tharomapu Maisnam Bhuwan Singhana Mithunglen aduga Manipuri Short Story Society India ki Working President Kaisam Pidapati Singhana ikai khomnamba mithungoina saruk yakhi. Thauramda Chongtham Gora Singhana iba Puari ki lairik amasung Koro Hanbana iba Naina Warengi Khomjinba lairik ani Mithunglen amadi ikai khomnaba mithungna maikhom hangdoktuna miyamda kusinakhi. Chongtham Gaura Singhana iba Mapan Manipurda Manipuri Singna Khundaba haiba lairi ki maramda Dr. Kunjalal Yenrebamna Naina Warol thamki aduga Koro Hanbana iba Khutmacha Manga haiba lairi ki maramdana Dr. Khundrakpam Manisanana Naina Warol thambiki. Thoromasida Yumnam Mani Khetri Nobin Sahitya Bhushan IS Thingom Faruk Ahmad Chaudhary amadi Ingudam Nilbirna Chingbana wangangki. Mithungle Namaira Chukatuna Thoram Hagdoloba matungda Forum ki Vice President Konthaujam Manganjauna Taram Nokpagi Warol Pikhi. Forum ki member W Harimon Singhana Thagarbahi Pikhi haina Abdul Hamid na Thadorokpa Cherolamada Phongdoragli. Takhen ki Puarida Khwaidagi Liraba Maharaj November ki tang 8 Ningthaukaban numita Radhanagar gi Sri Sri Radhamatop Mandopta pangthokre. Ing kumja lising amaga chatret marfutara nipanda Manipur gi Rajasri Bhaiga Chandra Maharaj ki Mazai Bema Takhen Maharani Harisesorina Haudok Piramba Chaniga Kunmari Suba Handaki Maharaj ase Tripura ki Chief Minister Dr. Manik Sahana Maira Chukatuna Haudok Pikhi. Mandap ki mamangda khinduna leiriba Bhaiga Chandra gi mitamda CM na leisu katki. Mahakna hai Isor gi thaujalna aikhoi punna leiminagani punna su chokhatminagani hairaduna sabka sath sabka vikas aikhoi gi pandamni haina CM Dr. Manik Sahana phongdok piramki. Handaki Maharaj asi Imphal Luang Sangbam Mayai Lekaidagi Me Maning Thaujana katpani Thauramda Manipur dagi Nat Sankirtan Palana Thaugan tauki. Raslila asi Tripura gi RK Brahmarjitna Rajdhari oiraga KH Ruhini Devi Rebati Singha Janhabi amadi Gitana Sutradhari oibiki. Moibungda Pulindatta Langlen Thoibi Ningthaujana Jagoi Makok Chingduna Gopi Kuntaruk Saruk Yakhi haina Agartala dagi RK Tarunjitna paudam lakli.
खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे कोर्सिंग असिदा मिंग चनबगी अरोइबा निमित नवेंबर की तांग 12 ने हेल्थ केयर की फील्ड स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग चाबा लौबियो अकुपा मरोल की दमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिंबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाव फाउनबियो नवेंबर की तांग 19 दगी 19 फाव पांगथोकनबा सेम सारिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 की ऑफिशियल थीम सॉन्ग ngarang leibak pokpa numita manipur gi cm nongthomam birena haunabi matungina cm gi secretariat to phongkhre manipur haina mingthonba official theme song adu saknai rabi folk saisakpi mangka mayang lambam amadi mahaki kangbuna sakpani isei asigi video na tha asigi taramari da putokani hairi tongan tongan mafam tara humdoi da pangthokani hairiba festival asida puari ga sagonaba mafam singda thorum kaya su pangthokani hairi the kisle da international gi polo gi America, Argentina yauna country manga Turkey kan international la hai hana gi koi gi pai push na sanra ma sangkul kangje pana do koi gi polo si ti ko ne English na thon gi bani koi gi sangkul kangje si koi gi manun kangje bung hai na koi kangla gi manun da le di ba lampak stai da koi traditional dress madam du gi na koi ngarang yang ne phajum sel ga sanra me adu gi potu de de koi hau dong na ba seri जिरीबाम की चिंगदोंग डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा लेबा जिरीबाम जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल दा ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट जिरीबाम सीडी ब्लॉक एमएसआरएलएम अमदी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सिंधुना निमित कुंट्राम दुनी चुपना चथरकपा अहुम सुबह कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन राउंड की थोरम ngarang pangthokre थोरम अदुदा ब्लॉक मिशन मैनेजर बीएमएमयू जिरीबाम सीडी ब्लॉक वाहेंगबम प्रेमचांद सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जिरीबाम अथोकपम सनातोम्बी देवी एडीसी जिरीबाम जेमसन हंगसिंग अमदी एसडीसी बोरोबेकरा मोइरांगथेम देवानंदना प्रेसिडियम मेंबर ओइना ताइस्तफमकी थौरमगा मरी लेना ब्लॉक मिशन मैनेजर बीएमएमयू जिरीबाम सीडी ब्लॉक डब्ल्यू प्रेमचांद हाई हौकिबा अक्टोबर थागी तांग 9 दगी नुमित 19 दा सोनापुर जीपी दा सेल्फ हेल्प ग्रुप निफुमंगा सेमख्रे मसिदा युमकोक चंगमा कतरा कोलिबनी हाइरी एमएसआरएलएम ना तौजरिबा सि खुंगंगी लेतलाइरा नुपी सिंगी ओइबा सेलथुंगी फिबम फकनबा होनबनी हाइबना चिंगबा वाफम कया फोंदोखी अक्टोबर की तांग 12 दगी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना टीम 3 ना सरुक यादुना चथरकलिबा 13 सुबा एन हरिचरण मेमोरियल सब जूनियर बॉयज अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 की ngarang विद्यानगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता सानाखिबा अनि सुबह सेमीफाइनल मैच ता पीवाईसी ना केएमवाईसी बु पांजल मरी अमदा माइथिबा पीदुना पीवाईसी फाइनल दा खोंथांजिनख्रे मैच असिदा आजिज हाइदर ना सेंटर रेफरी जोएल बाल्टे अमदी जोएल चोंगलोइना असिस्टेंट रेफरी ओइना सरुग्याखी फोर्थ रेफरी ना जी नीलकमल सिंहना ओइखी हयेंग सगोल से नुमिता कुकी एससी अमदी पीवाईसी फाइनल दा सानारगनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना जस्टिस धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होइनंगासी वासक लौरगनी दि मणिपुरी लिटरेरी फोरम असमना सिलांगदना पांगथोकिबा थौरमदा लाइरिक अनि माइकुम हांख्रे त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साहना मैरा चुकतुना राधानगरदा महाराज पांगथोख्रे सगनाई रबी फोक सैसकपी मंकाना सकपा संगाई फेस्टिवल के ऑफिशियल थीम सॉन्ग सीएम नोंगथोमा बिरेनंगारांग फोंख्रे जिरीबाम जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल दा अहुम सुबह कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन राउंड की थौरम पांगथोख्रे अमसुंग
एन हरिचरण मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल मैच ता हयेंग कुकी एससी अमदी पीवाईसी सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।